Gospodine Komar, recite nam kako se jedan specijalista opšte medicine našao u tom svijetu izučavanja bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa. Šta vas je to fasciniralo i privuklo tome? Pa znate šta, moja definitivna vezanost za selo. Ja sam u ovome selu Kameno, hercegnovskom planinskom selu, i proveo određeni dio djetinjstva koji nije beznačajan uz familiju, u krugu familije svoje majke. Dakle, mi smo evo sada pred pročeljem crkve Svetog arhidijakona Stefana, koja je parohijalna u ovom selu, a koja okuplja niz familija ovim svojim ukopavalištem koje su potekle iz istočne Hercegovine. I to je karakteristika hercegovskog područja. Vi čim zagazite u Boku, onda već od Bajkovih Kruševica pa naniže do Bijele, u ovom dijelu sjeverozapadne Boke, kako je nazivamo i označavamo, nalazite mnoštvo srednjovjekovnih spomenika koji pripadaju jedinstvenom i cjelovitom i neraskidivom kulturno-istorijskom krugu stare Hercegovine. Nije to dakle ništa neobično, odrastajući u ovakvom selu gdje su te starine prisutne, a po nekakvim afinitetima i nekoj, možda bih kazao, čak i tradicijskoj sklonosti svoje familije za bavljenje i određenim van profesionalnim zanimanjima, ja sam se opredijelio da negdje 1994. započnem sa raščitavanjima starih ćiriličkih dokumenata. Dakle, pisanih spomenika, isključivo ćiriličkih, bez obzira na njihovu vrstu i značaj, koji su ispisani i sačuvani na pergamentu ili hartiji. A tačno 10 godina kasnije, 2004. godine, započeo sam sa sistematskim izučavanjem ćiriličkih spomenika, nadgrobnih epitafa na prostoru stare Hercegovine. U posljednjih nekoliko godina proširivši područje istraživanja i svoga istraživačkog zanimanja na prostore Bosne. I šta ste sve iščitali za sve te godine? Čini se da je istorija ovog kraja, istorija Hercegovine, zapravo zapisana u kamenu. Pa definitivno. Ogromni je broj natpisa koji su definitivno novo pronađeni natpisi, koji nisu poznati istraživačima iz perioda jedne zaista ozbiljne istraživačke kampanje tokom druge polovine 20. vijeka, čiji su nosioci bili znameniti Šefik Bešlagić i Marko Vego, veoma korektni istraživači koji su ostavili neizbrisiv trag i nesumnjiv naučni doprinos. Velika poteškoća kod pronalaženja tih spomenika koji čuvaju ćiriličke natpise leži u činjenici da uvaženi prethodnici nisu imali naviku da naznače tačnu lokaciju spomenika. I vi danas možete doživjeti da uslijed zaraslosti, zapuštenosti tih nekropola ne možete pronaći ni nekropolu, a unutar nekropole nije naznačeno, dakle u prethodnoj literaturi, koja je u svakom slučaju respektivna i naučnog karaktera, ne možete pronaći spomenik sa natpisom. Sarađujete li u tom traganju sa lokalnim stanovništvom? Sad ću vam kazati, to je izuzetno važno. Neke priče, legende koje su uvriježene među mještanima razlikuju u odnosu na neku istorijsku istinu koja je vezana za određeni lokal? Ima predanja, ali vjerujte, ne morate bazirati na predanju. Ovdje možemo te temeljne istine, sasvim očigledne, našem svijetu prepoznati raščitavajući epitafe i posmatrajući nekropole. Dakle, nema potrebe da se bazira na nečem maglovitom, na nečem nedokazivom, naučno neprovjerljivom. Jer kada je naučno provjeravano, instrumentarijem naučnim, vi ćete doći do saznanja koja su dostupna našemu svijetu koji živi na tome prostoru. I tu je nauka u koliziji sa onim što mi danas viđamo na terenu. To je jedan ozbiljni problem. Na primjer, imputiranje jeretičke nakane ili čak formiranih jeretičkih organizacija, jeretičkih mišljenja, populaciji srednjega vijeka, koju ja označavam kao temeljni balkanski narod, vjerujte, eto neki skromni sopstveni doprinos, objavili smo jednu deklaraciju o Stećku, nedavno i dali je u javnost, na temelju ovih dugogodišnjih istraživanja, ali naprosto takve stvari padaju u vodu i raspršuju se u param parčad kada se vi suočite sa tim nekropolama. Naime, one su gotovo redovno natkriljene krstom. Dakle, masivnim, visokim nadgrobnim spomenicima, koje ćete vidjeti naročito gusto posejane u području Ljubinja i Bileće. Ima ih jako, jako mnogo. Naravno i u drugim opštinama i sve gore do u Bosnu. Ali moram vam kazati, moje je duboko uvjerenje da Stećak kao nadgrobni spomenik, kao tip nadgrobnog spomenika proizilazi i proističe iz grobne gomile.
Dakle, grobišta koja prepisujemo paleobalkanskim skupinama, paleobalkanskom supstratu. Ali interesantno, naročito je u tom pravcu ilustrativna Trebinjska šuma, područje Trebinjske šume. Pa to su na desetine grobnih gomila na kojima su posejani nadgrobni biljezi tipa stećaka, a koji su također natkriljeni krstom i u kojima vi imate do konca 70. godina ukopavanje srpsko-pravoslavnih familija tih sela, ajde pomenuti sad samo selo Bjelač, u Trebinjskoj šumi, u takvu grobnu gomilu. Negdje u njenoj periferijskoj zoni, negdje i u centralnom dijelu. Dakle, očigledno postoji, ako nećemo reći neka etnogenetička veza, ali izvjesno postoji idejna veza. Dakle, naš svijet to iz određenog razloga ne doživljava kao da pripada nekom tuđem etničkom supstratu. To je vrlo interesantno. I ono što moram iskoristiti u ovoj emisiji za vašu ulazenu televiziju, da pomenem, u trenutku kada sam istraživanja proširio na područje Glamoča. Eto da kažemo, to su nekakvi sjeverozapadni dijelovi kompletnog areala stećaka i područja rasprostranjenja stećaka. Znate šta smo se tamo suočili? Evo pomenuti selo Šumnjake, ali i druga glamočka sela. Tamo postoje nadgrobni krstovi koji su najviši i najmasivniji na svijetu. Ne na Balkanu, na svijetu. Tamo postoje nadgrobni krstovi visoki 4,5 metra. To je potpuno nevjerovatno. Vidite, kada vi pogledate taj nadgrobni spomenik i projektujete ga u područje Bileće ili Ljubinja, onda će to istraživaču i poznavaocu terena biti sasvim prihvatljivo. Pa tamo se nalaze nadgrobni spomenici visine 3,5 metra. Evo malo čas smo pominjali Davidov krst ili bilo gdje drugo po istočnoj Hercegovini gdje su prisutni tako visoki i masivni spomenici. Dakle, ja ih nazivam trometrašima, 3 metra i 12 centimetara, pa imamo na području Bogdačića 4 metra i 32 centimetra jedan međaš ogromni koji se tamo nalazi. Ali gledajte, takva dimenzija nadgrobnog krsta je primjerena 15. vijeku. Šta se dešava u Glamoču? Na području Glamoča viđamo nadgrobne krstove visine 4,5 metra u čitavim serijama. Po 10 ih je prisutno u određenim grobljima. A oni su izrađeni u posljednjoj deceniji 19. vijeka, pa čak pomislite do druge polovine 20. vijeka. Kakav ogromni trud, kolika sredstva u krajnjoj liniji uložio naš svijet za gradnju takvih masivnih spomenika. Sad gledajte što želim da potenciram. Mislim da je jako značajno i to je pitanje koje upućujem naučnoj zajednici, ukupnoj, ne samo u Bosni i Hercegovini, na čitavom Balkanu i južnoslovenskom prostoru. Kako naći objašnjenje? Ajde da pogledamo nešto što je naučno prihvatljivo gdje ćemo doseći konsenzus. Ovo su srpska groblja u Glamoču. Ima ih više od 100. Katkad su rodovska, katkad bratstvenička, katkada familijarna. Naš svijet je ovim nastojao gradnjom tako masivnih spomenika da u vrijeme posle Berlinskog kongresa, posle 1878. godine, u vrijeme jednog zatiračkog poduhvata Austro-Ugarske monarhije, izrazi svoj narodnosni i vjerski i crkveni identitet. Oko ovoga pitanja će se složiti svi naučnici i istraživači na Balkanu, bez obzira kojem narodu ili crkvi pripadaju. Molim vas. Dakle, kada je ovakvo objašnjenje posve prihvatljivo za područje Glamoča i prisustvo ovako masivnih nadgrobnjaka u formi krsta, zbog čega ne bi bila prihvatljiva moja teza koju sam snažno iznio i obrazlagao u ovoj svojoj trećoj dopunjenoj knjizi o ćiriličkim epitafima stare Hercegovine, da u vrijeme i u periodu poslije boja na Kosovu taj temeljni balkanski narod započinje proizvodnju, ja bih kazao čak i industriju, masivnih nadgrobnjaka koje mi danas brojimo na preko 72.000 u područjima centralnog Balkana i šire čak, molim vas, upravo iz iste pobude. A pritom želim da istaknem da ja ne govorim samo o tom finalnom tragičnom događaju koji je obilježen sudarom kontinenata na Kosovu polju, nego o nizu katastrofa koje su prethodile od početka 13. vijeka i raspada, molim vas, istočno-romejskog carstva pod udarima Latina i vaspostavljanjem Latinskog carstva. Pa sada se prisjetite, to učimo u osnovnoj školi. Prisjetite se kakav niz pogubnih i tragičnih događaja je balkanski čovjek u srednjem vijeku posmatrao, koji su doveli do sloma Vizantije i njegovih država prodorom
sultana Mehmeda II. Fatiha do Jajca i Bobovca 1463. godine. Pomenuli ste da bi se svi složili oko toga što ste rekli za nadgrobne spomenike u Glamoču. Da li vi u svom radu nailazite na osporavanja od strane, evo da kažemo, stručne javnosti u smislu da istoričari ili arheolozi kažu vi niste stručnjak iz te oblasti, to su proizvoljnosti što govorite. Jeste li imali takve Takvih situacija nije bilo i sve je širi krug istraživača. Ja vas uvjeravam i vjerujte kada to govorim, primjećujem da nailazim na izvjesnu nevjericu. Vjerujte da se širi krug istraživača koji pripadaju i djeluju na području Bosne i Hercegovine, koji evo nisu srpskog nacionalnog određenja, dakle definitivno, koji su veoma zainteresovani za saradnju. I u Sarajevu, dakle u najvišim ustanovama nauke Bosne i Hercegovine i u Hrvatskoj. Kako objašnjavate činjenicu da godinama se te stvari nisu znale? Za Stečke je važila teza da su to bogumilski spomenici, da nisu hrišćanski. Znate šta, Austro-Ugarska monarhija je definitivno u liku određenih ustanova i istraživača, naučnika toga vremena, govorimo o drugoj polovini 19. vijeka, plasirala tu tezu o jeretičkom karakteru tih spomenika. Nije uvijek tu bilo neke subverzivnosti i neke loše namjere. Ne želim ja to pronaći bezuslovno. Samo želim kazati da je zaista određen broj istraživača na čelu sa Ćirom Truhelkom, pa onda poslije, znate, vi to možete ispratiti i pokazati, jer kruna djelo krasi. Vi imate određene zbornike napretkove, Sarajevskog napretka, iz 1942. godine, 1941. sa početka Drugog svjetskog rata, gdje već, da kažem, ti ekstremistički pokreti u Hrvata narastaju i dobijaju na važnosti, postaju i pretočavaju se u državnu politiku na teritoriji nezavisne države Hrvatske, gdje se zaista iznose i zaokružava taj korpus loših namjera. Dakle, one postaju programske, to je veliki problem. Ali je najveći problem kada ja u Nevesinskom slatku, negdje na nekoj nevesinskoj površi koja je definitivno veoma daleko, naiđem na kazivača i vodiča koji će me voditi do nadgrobnog spomenika na kojem postoji ćirilički natpis i kazati da je u pitanju Bosančica. To je ono što je za mene bilo prelomno, što je 2004. godine me pobudilo da definitivno sistematski istražim tu stvar. To je jedno, dakle saznanje da je falsifikat uspio, da je zaživio i prihvatio se u srpskom narodu, a da ta teza zaživljava do 21. vijeka u srpskom narodu, u srpskim naučnim i kulturnim ustanovama i među srpskim naučnicima. To je predstavljalo, dakle, prelomno saznanje od najvišeg značaja koje je definitivno zahtijevalo da se krene u sistematsko pretraživanje. To je jedna stvar i druga stvar je definitivno saznanje da taj prostor nije istražen do kraja. Mi nailazimo na velike nekropole i ne samo ja naravno, nego brojne regionalne studije u Istočnoj Hercegovini. Neću sada pominjati. Ono što sam ja želio, da bih dovršio odgovor na vaše pitanje, je da formiram respektivnu mrežu saradnika. Ja sam nastojao na formiranju saradnika, mi smo razmjenjivali telefone, mailove i to je strašno krenulo u određenim dijelovima Istočne Hercegovine i šire. Ja sam naišao na jako zainteresovane mještane koji su onda ulagali dodatne napore i svoj sopstveni istraživački napor i ukazali na jako značajne spomenike. Ja ću vam sada samo navesti zbog ograničenosti vremena selo Koravlicu, na granici sa Crnom Gorom, gdje imate spomenik nadgrobni na jednoj vrlo neuglednoj grobnoj ploči koja čuva natpis jednog Radovića za kojega se jasno naznačuje da je župan. Dakle, izuzetno, vrijeme županske organizacije u Humu i Bosni i Hercegovini, izuzetno važan spomenik koji je potpuno neupadljiva, do njega su mogli doći samo mještani. Osim toga, razvija se jedna dobra perspektiva, jako dobra saradnje sa organizacijama u Hercegovini koje pripadaju nevladinom sektoru i to bih zaista pomenuo i Trebinski odbor prosvjete, vrlo aktivni, vrlo zainteresovani, i Trebinsko udruženje Ćirilica koje je izuzetno aktivno i zainteresovano. Također, šireći tu mrežu, mi smo došli, na primjer, do onog
one zone, sjeverne zone rasprostranjenja stećaka, na primjer Majevic. Koliko će ova odluka UNESCO-a da stećci budu uvršteni na listu zaštite doprinijeti njihovom očuvanju? Znamo da su vjekovima bili izvrgnuti uništavanju. To je ključno pitanje. Doprineće, ali gledajte dokle će i koliki je njen doseg. Doseg je vrlo ograničen. Krasno i pozdravljamo svako deklarativno izjašnjavanje za zaštitu stećaka. Naravno, kako nećemo, srpski narod je baštinik. Ja u svojoj knjizi i potenciram da su i drugi narodi baštinici. Evo, na primjer, pripadnici islama. Pa naši zajednički preci su gradili stećke. Međutim, ja ukazujem na tu jasnu i markantnu tačku divergencije u kojoj dolazi do razlaza, do razdvajanja. Mi ćemo produžiti još 50 godina da ih gradimo, Srbi, pravoslavni u Bosni i Hercegovini, a naravno pripadnici islama će formirati svoja groblja sa svojim karakterističnim nadgrobnim spomenicima. Nema tu ništa sporno. Pretpostavljam da ste nalazili slučajeve zaista dramatičnog uništavanja takvih spomenika. A slušajte, to je nevjerovatno. Evo, prije nekoliko dana u selu Stragačina na Limu. Katastrofalna devastacija jedne nekropole koja čuva dva velika ćirilička, značajna ćirilička natpisa. Zato vam kažem, te deklaracije su jako dobrodošle i pozdravljamo ih jer će uticati na opšte mnjenje. Ali što je stravično važno i kako mi, pravoslavni Srbi, možemo učiniti na zaštiti stećaka najdjelotvornije korake. Dakle, ukoliko naše eparhije, srpsko-pravoslavne na području Bosne i Hercegovine, donesu jedan prosti cirkular, jedno cirkularno pismo i upute ga svim svojim odborima i crkvenim opštinama, sa jasnom instrukcijom za prekid uništavanja ovih nadgrobnih spomenika, prekidanje uništavanja i takve prakse, mi smo zaštitili 90% toga spomeničkog nasljeđa i čitavog korpusa iz prostog razloga što oni na tom prostoru leže upravo na srpskom katastarskom zemljištu. Leže u portama srpskih pravoslavnih crkava i manastira i vi ste tim korakom učinili djelotvornu akciju za zaštitu tog spomeničkog nasljeđa koje je za nas beskrajno važno. Jer gledajte, to je jedina realna nit koja nas uz veliki ćirilički arhiv koji je sačuvan na hartiji i pergamentu veže sa našom srednjovjekovnom prošlošću. Naše je područje preživjelo velike devastacije, ratna razaranja, uništavanja, evo samo tokom 20. vijeka, pomislite u kolikoj mjeri. I onda srpski narod presjeca tu realnu nit koja ga veže sa svojim nasljeđem srednjega vijeka koje je, vjerujte, visoko pismeno nasljeđe. Vi praktično svaki vaš slobodan trenutak, kad kažem slobodan trenutak, mislim riješen vašeg posla kao ljekara, posvećujete tom istraživanju. Na čemu trenutno radite? U posljednjih nekoliko mjeseci ja sam se usredsredio na područja uz Drinu, na teritoriji opštine Višegrad, Goražde i Foča. I to je donijelo brojna saznanja i nove rezultate, dakle nalaze novih ćiriličkih natpisa i nekropola. Tamo može još jako mnogo da se radi, jer vidite također uz Lim. Na teritoriji opštine Rudo postoje jako vrijedni spomenici, jako vrijedni. A osim toga krenuli smo istraživanje na području Majevice, dakle Semberije, gdje imate koncentraciju tog spomeničkog nasljeđa koja je potpuno nevjerovatna. Sarađujete li tamo sa zvaničnim institucijama kulture? Ne na nivou zvaničnosti, ali perspektiva se otvara i apsolutno ne kažem. Pa pogledajte naš muzej regionalni u Hercegovini, u Trebinju. Pa perfektna saradnja. Ona traje godinama bez obzira na to koja je ličnost na rukovodećem položaju. Tamo postoji zaista vitalna zainteresovanost. I evo na ovom posljednjom naučno-političkom skupu u Trebinju ja sam to i potencirao. Ne mogu se sredstva raspoređivati po teritorijalnom kriteriju, nego po značaju područja na koje muzejska ustanova radi. Takve ustanove treba podržati i finansijski. Znate zašto? Zbog ogromnog epigrafskog potencijala koje ti krajevi posjeduju. Jer mi to nismo sve istražili. Evo u selu Grančarevo prije nekoliko sedmica smo pronašli veliku nekropolu i tamo je mjesna zajednica i njeni čelni ljudi zainteresovani da to raščiste i uključe, ako hoćete, i u turističku ponudu grada Trebinja. Tamo postoji zaista interesovanje i to je prava sreća. Osim toga, i na nivou nevladinog sektora, Bokatin Dijak je jedan časopis koji izdaju na Majevici. To je teritorija danas opštine Lopare. Izuzetnu saradnju sam imao sa tim ljudima koji su vrlo aktivni i koji pronalaze nove spomenike. Je li ostalo nešto što biste željeli da istražite, a još niste imali vremena, neka vaša, tako kažem, obsesija?
Znate šta je moje Kosače? Dakle, svi ovi spomenici o kojima mi govorite, ta čitava industrija stećaka nastaje u periodu vladavine i dominacije dvije dinastije u istočnoj Hercegovini. To su Pavlovići i Kosače. To je izuzetno značajno i vjerujte mi, ako priključimo Kotromaniće, koji pripadaju dubljim periodima, onda ćete vi vidjeti da područje rasprostranjenja stećaka seže do margina zemalja kojima su upravljali Kotromanići i Kosače. Pridodajmo i značajnu vlastelinsku familiju Pavlovića. Ono što je velika, velika tajna, velika nepoznanica, gdje su sahranjeni najznamenitiji pripadnici porodice Kosača. Ni jednome jedinome ne znamo grobno mjesto. To je dakako i bilo razlovno vrijeme prodora Turaka na Balkan i pada bosanske države srednjovjekovne i pada Hercegovine, ali vjerujte mi, postoje indicije, ozbiljne indicije. Ja sam objavio u jednom naučnom časopisu prije nekoliko mjeseci da se grobno mjesto hercega Stefana Vukšića Kosače nalaze u sred Herceg Novoga, gdje je on rezidirao i gdje se u konačnom upokojio. Druga stvar koja je beskrajno važna je ono što ja nazivam bijelim mrljama na kulturnoj mapi Hercegovine. Dakle, ja sam ubijeđen da mi možemo na nivou ovih nevladinih organizacija, koje ja označavam kao zlatne mostove, pronaći potencijal i saradnike za jedno novo mapiranje ovih nekropola, gdje bi se ciljano ušlo isključivo u ono što označavamo kao bijele mrlje. Dakle, ono što nije registrovano. Kad pogledate područje Herceg Novog, gdje bi kazali da postoje sačuvaniji arhivi, vjerujte mi, na području Herceg-Novske opštine postoje zaseoci koji se pominju u 18. vijeku u mletačkim hartijama, danas nijedan mještanin ne može da ih ubicira. A pomislite onda kako izgleda područje Hercegovine koje je u mnogome i u velikom procentu besputno. Mnogo toga još može da se uradi na tom polju. Želimo vam da u tome i uspijete i da ostvarite sve svoje namjere i da istražujete još dugo vremena. Zahvaljujemo što ste govorili za emisiju Tragovi. Hvala vam na razgovoru.